Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine Fotje, časni oci Srpske pravoslavne crkve, poštovani savjetniče predsjednika Republike Srpske, gospodine Romiću, dragi gosti, ljubitelji pisane riječi, zmijanci i prijatelji zmijanja, dobro večer i pomaže Bog. Kako ste čuli, imamo veliku čast da je naš voljeni mitropolit sa nama, pa ćemo se on obratiti na početku sa par prigodnih riječi. Molim da ga pozdravimo. Najprije sve pozdravim sa našim srpskim pozdravom pomaže Bog. Znači smo čuvali nikad dosta pozdrava ti. Sa tim pozdravom mi se vraćamo našu istoriju, mi se vraćamo našim korenima, prepoznajemo se. Znate kako su ljudi govorili, kaže, živjeli su u vremenu kada je Bog pomagao. To je kada je Bog pomagao, to je bilo vreme kad smo svi jedni drugima nazivali Boga. Ujutro, uveče, dana. Idući na posao, dolazeći s posla. Ali da ja ne bih počeo ovako suviše široko pa da ne kažem ništa, moram da vam se predstavim. Da se prvo predstavim. Ja sam sada visoko, to je mitropolit, Konjičko-Tuzlanski. Bio sam od 1999. godine do 2017. episkop u Dalmaciji. Znači, punih 18 godina sam se borio tamo na tom prostoru gde je bilo sve sušeno i kamen na kamenu mi je ostao. 3 vojske su prošle u vreme te 10. Oluje. Jedni od Karlovca, jedni od Ninu, drugi su od Splita i Šibenika, možeš Zadra i Šibenika sredinom prema Ninu također. Treća grupa je bila koja je išla od Splitskog i Dubrovačkog dela prema Ninu također Strnici. Znate kad dođete u jednu, možeš da ugasite taj telefon, da dođete u jednu prostor gde je vojna čizma prošla. Tu nema kamena, tu je ostalo. Kamen, to je bilo strašno. Uđeš u jedno mesto, srpska sela, jedna kuća nema čovjek, a slično je bilo i sa našim crkvom i manastirima, vrlo slično. I ja sam došao tamo, što sam mislio, šta ću ja sad radim ovdje, mislim, ovdje je nemoguće ništa da radim. Međutim, dade Bog snage i nekako smo nešto počeli činiti i obnovili smo te glavne manastire. Ja sam to negdje, kako da kažem, razlučio da je nevažno da pogledamo kako su govorili dalmatinski pjesnici Srbi, pogotovo iz stajne Korolije. Mirko Korolije, divni pjesnik tamo. On kaže, 3 bijele lađe u Dalmaciji koje čuvaju srpsko i pravoslavlje. To su manastir Krupa iz 1317. godine, gdje to je bio sveti kralj. Manastir Trka 1345. godine, sestra rođena cara Dušana, Jelena, koja je tamo bila udala njihove knezove Šubiće. I tu je podigla manastir Krku, Svetog Arhangela Mihajla, za pravoslavne vernike Srbe, dakle za pripadnike svoga naroda. A carica Jelena nije se udala tamo i zaboravila ko je šta je, nego je znala da je Srpkinja i da treba da se brine o svom narodu. I sa druge strane, treći manastir koji je podignut posle Kosovske bitke, manastir Dragojica, reci Cetini, na reci Dragonići, 1395. Znači neko godine posle Kosovske bitke, on je podignut i
On je kao bio najmanji tim, ali je bio najbogatiji, bio je bogato mjesto tamo u Dalmaciji. I šta se desilo? Desilo se, sad da ne preskačemo toliko istoriju, u svakom slučaju biti pravoslavni hrišćanin tamo Srbinu, u Dalmaciji nije bilo lako. Najslikovitija priča koja govori o tome je takozvana pripovetka sa imenom Matavulja Filipena. Čuli ste, dakle, čitali ste mnogo pripovetke. Jedan siromašni čovjek iz Ukrajine Drništa, Filip, vjerojatno bi bio Filip, ali on su ga nazvali Filipen da je bio krupan čovjek. Ili kao Filip, pa onda Filipen. Svi su tada u to vreme išli da dobijaju carsku, samo neko belo brašno ili kukuruzovo brašno kvalitetno. A Filipen da nije htio to. Neću, kaže, da dajem deru za večer, nego je uzeo svoju posljednju kokošku koju imao tamo u svom dvorištu i nosio na pijac da prodaje da kako on preživio. Išao je sa nekim svojim vagincem, tamo postoji taj dan. U svakom slučaju to je jedna najtipičnija pripovetka sinu Matavulja, našeg poznatog književnika dole iz Dalmacije, ali je posle otišao u Beograd i tamo se čini se pojel. Iako moj porodični grob imaju Matavulju crkve, spasa učinu. Šta bih rekao, ljudi se borili da ostanu pravoslavni, tamo nije moglo do 1702. Nije moglo da se bude postavljen episkop sa titulom dalmatijski. Nisu dali katolici, jer ako je dalmatijski, onda će znači čuvati Srbe, da Dalmacije sve su svesni da su Srbi, da su nacionalno ako drugačije drugo, a su Vlasi, tako su nazvali dole Hrvati, Vlasi. Ali su uvijek usto koristili Vlasi da se ne dosete Vlasi. I to koriste do dana današnjega, svi naši neprijatelji. A kažu svi naši neprijatelji, ne mislim da imamo mržnju prema njima, ali moramo reći da postoje. I koriste tu našu slabost, da smo naivni i da im ne treba ništa govoriti dok se ne čuje posljednji trenutak. Gledajte priča. Da se vas ne dosete. To znači, što shvati i do danas. I tako onda, ne bih ja daleko išao u istoriju, moram se vratiti imam granicu, sam čovjek već uzeo. Da, bio sam tamo do 2017. godine, bogoslovi su, što je bitno, pokrenuli 2001. godine kada je bila prestala sa radom 95. za nečujene guje. Sve su proterali, 50 sveštenika su proterali, bogoslovi od 150 učenika proterali su, profesore, 20 profesora, sve su to proterali. I onda je trebalo početi od nula. Ja sam počeo mlade sveštenike tamo da polažem i da zaista počinu da se gore od nula su krenuli i hvala Bogu koliko smo radili, to će suditi istorija, to da možemo sad govoriti. 2017. godine, neko smisli za čudo, na neki način za mene, došlo je do toga da je Vladimir Hristofor bio u Zločko-Tužanskoj eparhiji i onda ih nadalje da ide u Sarajevo. Se kandiduje za Sarajevo i zadaju ga, Sabor izabere njega. I onda patrijarh naš, važno počeši, prethodni Irinej, kaže, ona se popunjava Zločko-Tužanskoj eparhiji. Pa kažu mu neko od Vladika pita, vaš srce, kad imate vi neko predlog, vi ste koji predloži da se popunja taj. I on kaže, okreni se oko njega, kaže, evo ja predložim Vladiko dalmatijsku flotu. Znate, ja nisam imao nikakvu predstavu da je bila mogu da budem Zločko-Tužanskoj eparhiji. Ali evo tako, sad tamo služimo, rodimo se, možda ste nešto čuli. I ja sam negdje u tom periodu, kad sam došao u Zločko-Tužanskoj eparhiji, počeo intenzivnije da pišem pesme. Dakle, ja sam pisao onako je malo dobio sam neke nagrade za sastave da pišem srpskog jezika, ali nisam bio toliko nekako skoncentisan na to. Ponekad pesme ostale da to zapisam nekim originalom,
nekim knjigama, sveskama, tako u službenim knjigama koje budu u crkvi, nekad se napiše neki stih. Ali onda sam počeo nekako da pišem, nekako dobio sam neki nadahnuće da pišem, potrebu, želju. Dok sam bio u Dalmaciji, tamo nije trebalo ništa pisati. Znate, tamo je bilo, kamen na kamen nije ostao, to je sve bilo sušeno. Tu je trebalo, ja sam govorio, tu je post bio ne pasti očajanje, a molitva imati trplje i strpiti to sve. Dakle, to je jako teško da bilo i tu. Razumite, kad čujete, a prije u sljedeću priču, svi napali su sad, svi strani su napali da Tuđman je napao sa 220.000 vojnika, tajni proteruje, tajni preziva Tuđman, znači što je vekovi da smo živjeli tamo. I da bi ispunio onaj kod od 1/3 pobiti, što je problem u drugom ratu, 1/3 proterati što su radili sada 90-ih. I to što je govorio onaj njihovi glavo, sjeći se kako se zove, bude. A sad je osnovni ljudi koji su ostali dovoljni su ostali da budu pokušteni. Da pređu katolika, mislim. Da, tu nisi imao šta govoriti, ti se tu rovska borba. To je rovska borba da ti živiš, da ostaneš. Tu je pisanje to kamenje, tu je... sad ovdje kad sam došao u jednom je to bila drugačija atmosfera, sloboda, imaš više sveštenika, imaš naziv na srpskom kraju. Jedno mi se nešto jezik razvezao, što kažu, počeo sam da pišem. Sad nešto ćete čuti, nešto ćete prilike da čuti. U svakom slučaju, tako sam počeo. Međutim, ono što sam zaboravio da vam kažem, ja sam sa Zmijanja, rodnost Lazović prezivom, da znate da to preziv, moj otac stoji, rođen 32 godine, još je živi u Čurugu, nas ima 53 godine, drži se 34. Mi smo rođeni u Jakovcima, gore iznad Stričića, vrlo blizu kući Petra Kočića u Kočićima. I tu sam ja rođen 61. godine. Do 65. godine sam tu živio, znači 4,5 godine do 5 godina da sam tu živio. Moj otac ima 5 dece i majka, majka je bila Zadanović, otac Sladojević i tako. Onda je moj otac jednostavno rekao, ja ne mogu više, treba da školujem tu decu, hoću negdje da odem, da ih učim školovanje. Tako smo mi završili u Vojvodini, Čurugu, u jednom mestu, i to lepo mesto, srpsko mesto, koje je otac namjerno da bude potpuno srpsko mesto. I tamo smo mi odrasli posle i nekako se bojimo. Ostalo je dovoljno, moj otac je dao to stričevima mojim, našim, da rade tu zemlju, ništa nije problem. Imamo i sad tamo 55 drugu zemlje. Jednom sam prilikom oca pitao, pa što vi ste mi to prodali? Pa kaže, tu gde ima grobovi na zemlji, to se ne može prodati. Ali imamo grobove dedova, pradova tamo, pa može se prodati. Drugo pitanje, zašto niste vi otišli dole u Banja Luku, to je blizu Banja Luka. Kaže, tu mi nismo bili vlasti. Tu je vlast bila druga i mi nismo to htjeli. I onda je otac otišao u Čuru koji je 100% srpsko mesto bilo. Praktično kao što je bilo na Zmijenju gore. Inače, tako je bilo tamo. I tako onda sam ja odrastao tamo u školu sa Novom Sadu, u Beogradu, studirao teologiju, išao u postdiplomski studij u Nemačku. I onda kad sam trebao da idem u Grčku da radim doktorski rad, onda je došao rad 90. godina. Vladike Irinaš Bačkin je pokrenuo manastir Korij. Ja sam se umešao u manastir Korij 90. godine Svetog Dimitrija i tamo sam bio monah 10 godina. Koji da sam bio profesor u Svetskim Karlovcima i 99. godine mi izaberu za vladiku. 99. u Svetskim Karlovcima i Karlovcima. Sad sam obrnuo, rekao sam sad otprilike jedan krug. Ovdje nisam dolazio mnogo s ove godine kraj.
Vidimo na jednu pesmu sve roditelje se dolaze. Ali sam zapamtio te mnoge detalje iz života, jer sam bio mlad. Nešto sam napisao. Imao sam 2-3 godine, ne sjećam se neki događaj. To kažu psihologa da je to jako značajno za razvoj ličnosti, uopšte taj kaže neka ličnost. Dok se sjećaš nečeg i drugog, što godina života, onda je to. A ja se onda sjećam mnogo toga, veliki, i to sad, kad sam bio gore, izgleda mnogo manje nego što je to bilo. Ja sam mislio da je to sve nije ogromno, ali je veliko u srcu. I tako reći. Počeo sam ovdje dolaziti kad smo, sad nedavno, kad smo odlučili da, i to ću sam pomenuti, da ako Bog da gore na Zmijanju, koji su u tom delu Dujakovaca, naši ljubice, podignemo jednu crkvu, častni Berina, apostola Petra. Tu ima mnogo ljudi naših koji nisu tu, ali mi su ministarstvo hoće da podignemo tu crkvu. Ja sutra imam priliku vladike Jefrema, ako Bog da toga molim da blagoslovi, da tu napravimo jednu crkvicu. Ona je bila velika, ali da ima sjećanje na taj narod koji tu žive, kojeg ima, moj otac mi pričao to. Od 45 su ljudi odselili sa tih prostora, ostavili u Kanadu, levo desno, onda su posle država zabranili da se odatle ide, gde se ide u inostranstvo. Onda su ljudi išli po Srbiji, po Pojedini, tako zvana ekonomska emigracija. I sad je gore Mostaš. Video sam, išao sam nedavno gore, put je kao onaj pre 23 godina. Ništa tu nije popravljeno. Ništa nije ulagano u taj deo. Taj deo je kod embargo, kažemo, kao kada mi u Hrvatskoj idemo na Kosovu, ne znam gde. Srpsko selo, nema, ne ulaže se u buke, ni vode, ni ništa. Tako je naša mreža i naše Zmijenje tako. Ja sam nedavno bio pozvao ovaj gospodin Stanimirović, Obma Stani Vuković, kod nas dole u Bijeljinu, i kažem da trajte da napravimo neke, da ćete napraviti neki putić gore, da ljudi mogu da prošlo je rat Avno, te zle priče kako su se uživali neki zli, a ovamo su neki dobri. To je priča iz priča. Različno. Ali dobro. I, ja ne znam, zadovoljio sam vas pričom, ali šta da kažemo da nešto znači to. Znate, ja bih voleo ovako da kad se obnova crkve bude jedna duhovna obnova po kraju i da onda pokušaju da se sve te ljudi koji žive u Banja Luci, od ovog su imali svoje njive, da naprave jednu vikendicu gore. To je gore idealno za lečenje pluća, za plućne bolesti. Jedna ekološka sredina, da se to sačuva kao ekološka sredina, ako ne budu oni koji su sad da neku sude iz bijelog svijeta, rekli da to njima će biti nešto drugo. Mislim, ne znam koliko imamo uopšte mogućnost da bilo šta tu kažemo. Ali, pazite, gore do Dobrnje, to je prava naša kasarna, mislim da je naša vojska, to je, ne znam, bar treći puk, a do gore ne damo da idu. Mislim, u smislu da gore ljudi žive da čuje tu ekologiju i toga. To je velika prednost, turizam, ekologija, životna sredina. I sad, ne znam kako će to biti. U svakom slučaju, a kada se napravi ta crkvica, Boga, Vladik Efrem dao te blagoslove misiju, onda crkvi ne postoji, onda se tu dolazi do jedne duhovne obnove. Ali potrebno bi bilo, da bi imali snage, da se neko složne snage da napravi tu jednu vikendicu, pa drugu, pa neko drvenu, neko od kamena, neko, i da to malo živi to gore. Bar vikendom ljudi koji žive u Banja Luci mogu otići gore, bilo bi lepo. I odjednom bi taj kraj kao živio. Drugo, taj kraj je u kulturnom smislu potpuno bio bačen pod noge. U njemu se pisalo sve najgore, najcrnje, najkafanski. Ja kad sam čuo neke pesme tamo koje se pevaju na tom kraju, to je drugo. A to je svesno rađeno da se taj kraj nekako besveti i besmisla. Međutim, dolazi vreme kad ćemo to proći. I
onda bi bilo dobro. Tamo je neka kuća, početa obnova, onda je bilo taj manastir i crkva i bilo bi života. Da se vrati život na Zmijanu, u našu Manjaču, koja je, razumete, jedni pesmi ja sam pisao u Manjaču i slavna planina. Drugi su govorili, to su živjeli tamo neki koljači sa nožem u ustima, samo išli krali. Ali moj otac je meni pričao, kaže, kako nije to poplavna Manjača pobijena kao što je prošla Kozara. Kaže, zato su se ljudi bili organizovali da brane svoje selo. Tu su noće straže, vojske nisu dozvolili. Bio je Francitić, došao ispod Manjače sa nekim mačem, pokrven, niže, taj mač kaže, idemo gore za koljenu cestu, u srpska mesta, da koljemo gore. Međutim, Srbi su se organizovali da se to brani, sva sela, svoju nejač, svoju selu. I tako smo ostali mi. Međutim, onda smo odolili 45. Kad smo kao slobodni državni, onda je taj kraj sistematski bio. Možda vi znate o tome, ali moramo kad govorimo o tome. I nam moramo reći jedno sa Slovenkom. Jefremo služio u Šlinu, tamo neka vojna crkva. Kad je Vajko sjetio crkvu, onda je rekao da zalučao desinu. Šta sam onda rekao, bolje to spomenuo crnu kuću Banja Luci. Šta je to bilo? Da sam ja prešao sve mene. Da, tamo stradali ljudi iz čista mriješ. Su moj ded završio. Kraj, evo krasni. Nije mi jedna pesma, onda vidite šta sam ja to napisao. Ovako da malo uzem i godinu čitati. Šljive i puteljci i Kočić, pesnik naš. Rik Rudonje, što se razleže, to je naš rodni kraj, zemaljski i zadačan. Zimi kada smetovi krenu, vetrovi, ko u gori duši, tad Manjača zimom vječi ko nekada carski puk. Sve u skladu i ljepoti i radosti svud, iz ognjišta, plamen suklja, oj zmijenje odosad. U proleće rano cveće visi vodotad ispod brda, pesma cura, da im dođe pastir mlad. U leto se trava kosi, potkosi se svud, a iz šuma šera poje, oj Srbine, gde si kud? Nema Srba, gde si kud? Šljive i puteljci, i Kočić, pesnik naš, i Rik Rudonje što se razleže, to je naš rodni kraj, zemaljski i zadačan. To sam izbrao jednu ovu pesmu. Mogu zaopušati što sam malo odužio priču, to sam mogu da pričam. Svako dobro. Hvala našem voljenom mitropolitu, a mi, dragi gosti, idemo dalje sa programom. Izuzetno je zadovoljstvo vidjeti da smo se skupili ovako lijepom broju na promociji sada već čuvene značajne knjige Zmijanski pisci, Kočićevi sljedbenici, drugo dopunjeno izdanje autora Miroslava Vice Đurđevića i Grozde Regodić. Ovo drugo dopunjeno izdanje zbornika radova objavila je književna zajednica Vaso Pelagić iz Banja Luke za Republiku Srpsku, dok je izdavač za Srbiju Prometej iz Novoga Sada. Iako najavljen urednik izdanja, književnik Ranko Preradović, ipak iz zdravstvenih razloga je spriječen da bude večeras sa nama, pa ću ja pročitati kratku riječ urednika. Da se zna,
Zmijanjski vez je prije 10 godina uvršten na reprezentativnu UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tako je postao svjetsko kulturno dobro. Prvo izdanje knjige Zmijanjski listi, Kočićevi sljedbenici iz 23. godine, zatraženo i poslano u Svjetsku nacionalnu biblioteku u Washingtonu, što je velika čast ponosnom Zmijanju i Zmijanjcima, svim ljudima sa platoa Manjače i svim stanovnicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prisjetimo se i zapamtimo za sva vremena šta je srpski vladar Stefan Nemanja kao monah na Hilandaru na samrti rekao svome sinu Savi. Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju i dušu? Ranko Preradović, književnik. Molim vas i zadnji ispred izdavača književne zajednice Vaso Pelagić obratit će nam se književnik Miladin Berić. Molim da i njega pozdravite. Dobro večer. Izuzetno mi zadovoljstvo se večeras nalazim ovdje i na pomoći drugog cikljenog izdanja. I moja radost je dvostruka. Prvo što mi kao književna zajednica Vaso Pelagić što smo izdali jedno reprezentativno izdanje koje se može da pohvalimo na bilo kojem sajmu širom svijeta, počet ćemo od Beogradskog. A drugo zadovoljstvo što svi pisci koji su u ovoj knjizi zastupljeni, koji su sa teritoriji Zmijanja, pripadaju Banjalučkoj područnici Udruženja književnika Republike Srpske kojim ja predsjedam. Tako da mi je, kažem, izuzetno drago da se mi kao Udruženje književnika Republike Srpske područnice Banja Luka možemo da pohvalimo ovu knjigu. Književna zajednica koja postoji od 96. godine, znači koja sljedeće godine slaviti književna zajednica Vaso Pelagić, koja će sljedeće godine slaviti 30 godina svog područnog rada, u tih 30 godina izdala je preko 700 knjiga, negdje 766, tačnije. I vjerovatno je ova knjiga jedna od njenih najreprezentativnijih knjiga, prvenstveno iz više razloga. Prvo što je na početku te knjige, znači ona pohvata jedan period preko 100 i nešto godina, ako znamo da je Petar Kočić 1916. preminuo i da je on stožerovi prvo ime koje se nalazi u knjizi, ali dan današnjih, znači, prošlo je preko 110 godina i tu je u samoj knjizi nalazi se po novom, u dopinom izdanju 120 koliko je 128 autora, znači i da je u cijeloj knjizi se nalazi i veliki mali autori, i mali pod navodnicima, možda će oni neko da bude i mnogo velik na kraju, ali ne u ovom trenutku izuzetno bitno da su u društvu sa velikanima i svi su dobili jedan zaslužen prostor. Druga radost, i postoji radost od toga što je na ovom knjigom ispunjen i jedna želja ili zavjet koji je osjećao lice običao Đuri Damjanoviću, koji je, iako pokojni, bio inicijator da ova knjiga nastane u jednom trenutku rekao novinarnoj lici, kaže, bilo bi lijepo da u nekom trenutku izađe knjiga zmijanskih pisaca, Kočićevih sljedbenika. Znači, na taj način smo se odružili i Đuri Damjanoviću i mislim da je ova knjiga značajna i po tome što se ona dopisuje, knjiga koja će se dopisivati godinama. Zašto kažem? Zato što ona nije završena ni u jednom trenutku. Ovo je drugo izdanje, možda za 5 godina ili za 2-3 godine kad bude novo, pojaviti se neki novi pisci koji će ući u knjigu tako da će ona da širi. Znači, knjiga koja, nadam se, nikada neće da stane, da se obimom prevazilazi možda mnoge knjige koje smo do sada znali kao najdeblje knjige, mislim, i najkvalitetnije, naravno. U ovom slučaju govorimo i o kvaliteti i kvantitetu. Ne bih ja previše dužio, hvala vam još jednom u ime književne zajednice Vaso Pelagić, što je večeras ovdje na promociji drugog doprinosa. Hvala. Evo Marko nas mora napustiti, a ja se iskoristio priliku da se zahvalim kabinetu predsjednika Republike Srpske koji je podržao prvo izdanje
pa ako Bog da, kako je rekao Bera, bit će tih proširenih i dodatnih izdanja, ova priča nestaje, Marko, nemojte da zaboravite. Hvala puno, idemo dalje, nema predaje. Samo da se nije radi. Kako ste čuli, pred vama je drugo dopunjeno izdanje zbornika radova književne panorame u kojoj je predstavljeno 128 autora od Kočića do današnjih dana koji vode porijeklo sa Zmijana. Pored pomenutog Vašingtona, primjerci knjiga su odneseni u Rusiju kao i u mnoge druge zemlje. Poslušajmo dio jedne od recenzija koju potpisuje Nikola Deurić. Ovo je knjiga veka, monument stvaran entuzijazmom, intelektualnom voljom dva autora Vidosava Đurđevića i Grozde Regodić. Neka slava za ovo stvaralaštvo pripadne ovom slavnom dvojcu, čija namjera je ovaploćenje umetnosti koja polazi iz više sfera duha kao način dozivanja nade. Ovo se ne piše za godinu, za dve ni za deceniju, već samo jednom veku. Koji trud je uložen, koje vrijeme je uloženo da bi se sačinila ova krestomatija, ovo nesvakidašnje delo, ovaj podvig dostojan svakog poštovanja. Ova zmijanska baština iznikla iz truda 128 autora, koji su oni s ljubavlju intelektualno profilisali na maestralan način. To je jedan mirakl, jedno čudo. Ko bi rekao da na jednom malom prostoru, jednoj ograničenoj oblasti, što je zovu zmijanjem, ima toliko duha, duše i uma, da ti stane pamet pred ovakvim kolokvijem. Ovdje stanuje duh vere i nade, fantastika pisane reči, od naiviteta do naučne i filozofske refleksije. Ovdje su udomljene sve vrste književne skolastike. Nisam znao da se moja uža otačbina, tamo gdje sam prvi put video svoje nebo i svoje zvezde, tako uspešno junači sa životom i rve sa sudbinom, pameću i umećem. Ovo je napisao književnik Nikola Deurić. Pored Nikole Deure, recenzije za ovu knjigu potpisuju magistar Slavica Regoda Malić, kao i profesor Ostoja Dulić. Pozivam da nam se prvo obrati gospođa Regoda Malić. Molim vas za pozdrav. Draga publiko, čini mi se ljubitelji zavičaja i knjige. Meni je prije svega bilo zaista zadovoljstvo da napišem recenziju za ovaj zbornik. I pišući tu recenziju ja sam shvatila da se nekako na jedan lijep način povezujem sa korijenjem. A s druge strane ja sam razmišljala što ovo suštinski znači. Ovo je jedan način da se mi zahvalimo onima koji su riječima sačuvali možda ono što mi jesmo. Zaista ovdje ovaj zbornik, evo čuli smo malo prije, ima oko 130 autora. Neki od tih autora, kad sam pogledala njihove biografije, nisu doživjeli da im knjiga bude objavljena. Znači, na neki način ovo je spomenik i mladim autorima koji nisu uspjeli da objave ni pripovjetku, ni pjesmu, ali eto, sačuvano je divno sjećanje ovdje na njih. Što sam još uočila kada sam prelistavala i čitala ove tekstove? Primijetila sam nešto, evo malo prije je spomenut Petar Kočić. On je na neki način izvorište. A na koji način? Recimo, kada je Petar Kočić opisivao svoje naravi, mračajsku protu, on je pokazao između, ako se sjećate, nadam se da se sjećate te priče, pored onoga što je mračno unutar naše naravi krajiške, ali onu lijepu nit kada mi najljepšu emociju unutar sebe grubošću obavijemo. I zaista i ovdje ima takvih tekstova. Ja sam vidjela da taj tok kod pripovjedača još uvijek postoji. S druge strane, ako se sjetimo Mrgude, ove naše naravi su nekako teške, jake, nagle. To se osjeti u pripovjedanju. I onaj treći koji ne možemo, a to je najbolje možda prikazano na ovoj posljednjoj stranici, koji je David Štrbac. A što je on nas učio? Pa učio čini mi se nečemu od čega mi danas poprilično bježimo. A to je to da mi unutar sebe itekako dobro znamo šta je istina. Samo da
naša podijeljenost i naša dihotomija ne dozvoljava da ona uvijek izađe. Tu je Petar Kočić učitelj i tu ovaj velik broj tekstova je u suštini pokazatelj ima tu refleksiju da duboko u sebi znamo šta je istina. I društvena istina i individualna istina. Opet sam razmišljala što će ovaj zbornik da znači za recimo 100 godina. Da li će on u našim vitrinama da skuplja prašinu ili ćemo mi imati nekakve koristi od njega. Ja vjerujem, nadam se da će biti korist. Kako? S jedne strane može da bude korist kada je u pitanju književna kritika i teorija književnosti. Neko će ko bude pisao naučni rad, da otvori ovaj zbornik, da nađe oblike pripovjedanja, čudne žanrove koji su izmiješani, koji su moderni, ali da nađe jednu liniju onog tradicionalnog pripovjedanja koji se oslanja na Kočića i koji se oslanja, meni je to još uvijek iz mog djetinjstva ostalo, zato što je moja strina bila iz Kadine Vode. Ona je u svakoj životnoj situaciji imala deseterac. Ja vama to ne mogu pisati, mislim, moram ovu digresiju. Migni name i ne voljela me. Mi hodamo onako prašnjavim putem i ona govori u desetercima. Ja se nadam da je to ostalo kod nas. Da još uvijek neko umije u svakodnevnoj situaciji da kaže deseterac. To je ta nit koja je na neki način utkana u krajiškog čovjeka, utkana u njegov način. Ne mora svako od nas da bude pisac, ali tu neku njegovu duhovnu stranu i način života kako on to doživljava. Znači, rekao s jedne strane književnim teoretičarima, zatim može biti jako zanimljiva lingvistima. Ovdje vi imate razvoj jezika. U kom smislu? Ovo je jedna dijakronija. Rekao sam od Petra Kočića do studenta koji je nedavno nešto objavio. Ali dijakronija u tom smislu da mi shvatimo kakva je ljepota našeg govornog jezika. I kad mi progutamo A pa kažemo rekao i kad se još takav junak nađe u književnom tekstu, znači on dobija neku svoju vrijednost i ovaj razgovorni jezik, lijepa leksika, neobična leksika, ona ima svoju vrijednost. A da ne govorimo o poetskim tekstovima, to je najviša, da kažem, sfera jezika, jedna meta jezička, gdje imamo i simbola i metafora, evo čuli smo malo prije, gdje čovjek na jedan drugačiji način sagledava stvarnost oko sebe. I treća stvar, istoričarima. Zaista onako vrsni istoričari mogu na osnovu ovog zbornika da napišu dobar naučni rad, magistarski, bilo koji drugi, o kulturi, o folkloru, o životu tog naroda. Nažalost, taj prostor jeste ispražnjen. To je činjenica. Mi sad uzročnike možemo tražiti na raznim stranama. Ne znam koliko je uzrok i u nama samima. I to nekada je, i to navedu ovi tekstovi da se mi preizvidamo. Tako da, nemojte ga samo ostaviti na svoje police, danas sutra pročitajte iz njega nešto djetetu, pročitajte unučiću, a ovo što smo mi ovdje uradili, u stvari, zahvaljujući autorima što su uradili, pa je možda najbolji spomenik o svima nama koji ne samo da smo povezani sa stričićima, sa ovim prostorom zmijanjem, nego u stvari sa ovim prostorom ovdje, svi, to smo mi. To je naš narod, to je naš odnos prema životu i meni se nekako svidjela taj prkos i otpor koji je nevjerovatan u nama. Ipak mi na jedan čudesan način prevazilazimo. Imamo još tu genetiku koja mi, ajde da kažem, trula. Prevazilazimo te teške životne okolnosti. Šta bih još da vam istaknem? Istakla bih i to da, evo svi nekako govore kako danas knjiga nema toliki primar, kako sve drugo ima primar. Pa vi kad otvorite bilo koju mrežu, što mi tamo nalazimo? Nalazimo riječi. Šta još nalazimo? Nalazimo priče. Svako od nas ima potrebu da iza sebe ostavi priču. Da ostavi takvu priču koja će govoriti kako on vidi ovaj život. I kako on vidi te okolnosti oko sebe. A na
kraju krajeva vi ćete vidjeti ili se možda poistovjetiti preko nekih od ovih tekstova, da to vaše viđenje života nije ni čudno, nije ni strano, nego da on svoj nekakav oblik nalazi ili u proznom ili u poetskom tekstu. Tako da zaista pohvaljujem i ova knjiga je vrijedna i treba da ima. Možda ona ima i neku svoju manjkavost, ali to čovjek treba da zanima. Eto, od mene toliko. Hvala gospođi Rebeka Malić, kao što ste čuli, treći recenzent je profesor Ostoja Dulić, to je ovaj Brko Porećani koji dosta liči na Petra Kočića. Pa molim vas da i njega pozdravite. Čuli smo se ponekad, jel? Pozdravljam vas. Lijepo da se vidite. Ja sam naučio obično da imam mlade ispred sebe, a sad imam drugačiju ljepotu. Jednu ljepotu iskustva, duha, stvaralaštva, kreacije. Tako da se osjećam kao da sam na ispitu. Osjećam se da sam na ispitu jer vidim tu mog nastavnika, profesora Bajića, koji je negdje tamo prije 60 godina u sjednici predavao jednom dječaku koji se zvao Zeko, kojem su zvali Zeko, predavao istoriju i odlično smo se slagali. Mada sam ja bio podobno mlađi, jedno 4-5 godina nekih malo radila, pošto je to tek dobrena škola bila, od tada pa do danas manje ili više Kočić je prisutan sa mnom i u meni i o mene. I manje ili više se srećem sa Kočićem. Čini mi se da više imam po Kočiću u nogama nego u glavi. Jer sam prepešačio mnogo ove naše grabeže i paleže. I mnogo, evo i više puta sam bio preosvešteni Marka pominjao Sladajeviće, Betvu, Dugoboj i tako dalje. Više puta sam ja tamo. Manje više živim Kočića, ja bih rekao. Jer je zapravo, to je jedna iskonska energija koju čovjek mora primati i prikupljati. Vraćao sam se pa skoro iz mrtvih, zahvaljujući toj energiji. Ovdje je svjedok moj uvaženi kolega profesor Milutinović, s kojim sam ja na moju inicijativu, a njegovu dobru volju obilazio naša linije na ratištima, s Kuslova i s Kočićem, i s Njegošem, naravno. I dan danas, kad srećam te djevojce, srećam iz Zemunica, tako da mi često spomenuo. To se nije mnogo dešavalo na našem ratištu. Ali pored krvi i mnogo toga drugog trebalo je i riječ, trebalo je i ljepote, trebalo je i usava, tradicije, vjere. E sad, ja, pošto sam imam tu sreću, kako mi širok da se neki 60-ak nešto godina bavim literaturom književnom, nešto kao predavač, nešto kao tumač, nešto kao pisač, uvijek pronalazim novo energiju. A vjerujte, ova večeras energija je toliko moćna da ja ne znam neću moći spavati jer u narednih 10 godina. Hvala najmanje 10. Znate, mnogo ima ozbiljnih misli, ozbiljnog rada, ozbiljnih tema u ovoj našoj knjizi. Ja sam u prvom izdanju govorio isto ovdje, pa sam razmišljao šta će izaći iz toga. A Boga mi rodilo se napolju i ozbiljno. Mislim da bi
sve tu i tamo, svi ste manje više skočići. Tako da ne bi bio red da sad pričamo ima nešto kažemo. Ali pogledajte ove teme koje su egzistencijalistske, egzistencijalne, kako se to od Kočića do danas. Sve što je život, to ima kod Kočića. Znate, ja često gledam naše dešavanje, manifestacije, razgovore, razne vrste demonstracija, sile, moći. Ništa to nije Kočić. Kočić je jedna iskonska energija, jedna priroda moćna. Pogledajte samo, evo tu je sad ozbiljni ljudi koji se bave običajima, vjerom, bave se duhom u najtubljem i najširem i najviše smislu riječi. Ćete naći, recimo, njegove tekstove o dobrim i lošim običajima. Nažalost, ja sad kad nas analiziram, naše postupke, mnogo više nalazim ovih drugih stvari. Tako da je dobro, ova knjiga je dobra i kao oporeda. Dobra je i kao izvorište, to je već rečeno je, i ne bih ja da ponavljam, ali naravno svaka knjiga i svako učešće, svaki rad otvara nova pitanja. Ja se pitam šta je to zmijanstvo, pa se pitam šta je to sljedbeništvo. Koliko smo mi sljedbenici, koliko doprinosimo kao sljedbenici. Ja sam se ponosio time, recimo što mogu kao direktor gimnazije da kupim 40 primjeraka Kočića knjiga tamo u Placu, bila je ona izabrana djela, ja mislim vjerojatno da se sjećam, da poklonim uplodičnim učenicima i tako da raznim prigodama, gostima i tako da. To je meni bilo vrlo važno doprinos Kočića. Također, kad su u pitanju ove naše knjige, to je neko korištenje teme. Ja sam imao prvi radni odnos, kako se to rekla, a ja vjerujem da većina ovdje prvi radni odnos imalo, bili smo čuvari blaga. To su ono bili 4 struke blaga, koze, ovce, gojna i jajce. Tam se nije zvala stoka, nije se zvala mara, nego se zvala blaga. I vidite, to čuvanje blaga na koje smo mi navikli, koje smo poštovali, nismo dali da umrkne. Sad u ovom slučaju čuvamo ove knjige, čuvamo ono što je u knjigama. Brzo će zaključak. Da, sigurno će osvanuti to naše blago. Tako da i nije čudno da svjetionik udruženje građana koje prati ovaj projekat i koji je inicijator i tako da je odabralo ovu kao Vučonošu i Kočića kao Vučonošu. Hvala vam lijepo. Vidjeli ste da je profesor ispisan, ali tako je to kod njega svaki put i hvala vam. A ko bi nam po ovom bogatom štilu mogao bolje besediti od njegovih priređivača, njegovih autora? Pa predlažem da ih poslušamo. Za početak, gospođu Grozu Pregodić. Molim vas da je pozdravimo. Dobro, hvala vam što ste došli večeras da se družimo s ovom našom zajedničkom knjigom. Drugo dopunjeno izdanje Panorame zmijanskih pismi Kočićevi sljedbenici o kojem govorimo predstavlja ličnu kartu zmijanika. U njoj su spojene dvije vrste umjetnosti. Ilustrovana je zmijanskim vezom koji spada u primijenjenu umjetnost, a druga vrsta je literarna umjetnost. Knjiga sadrži i nekoliko tekstova naučnog i filozofskog karaktera. Poznato je da je zmijanski vez 26. novembra 2014. upisan na UNESCO-vu reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine
baštine i tako postao kulturno dobro čovječanstva. Trebalo bi da naglasimo da je to prvi element iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasljeđa iz Bosne i Hercegovine koji je upisan na pomenutu UNESCO listu. Pošto se radi o piscima koji vode porijeklo sa Zmijenja, čija se imena nalaze u knjizi Zmijanski pisci Košće i Stjedenici, nužno je da nešto kažemo o ovoj živopisnoj oblasti koja zauzima centralni dio krajine. Istraživanje Zmijenja bavilo se nekoliko istraživača, među njima su i dvoje istraživača koji su rođeni na Zmijenju. To su uvaženi profesor dr. Miodrag Mišo Vulin i profesor dr. Dragica Gatarić. Prema najnovijem istraživanju koje je u svojoj knjizi pod naslovom Naselje Zmijanja, Antropogeografska proučavanja, objavljenoj 2018. godine, profesor dr. Gatarić prikazala je zmijenska naselja koja pripadaju gradu Banja Luci i opštinama Mrkonjić Gradu, Ribniku i Oštroj Luci. Opština Ribnik je novo nastala opština koja je formirana nakon građanskog rata u Bosni i Hercegovini izdvajanjem iz prethodne opštine Ključ, a opština Oštra Luka nastala je izdvajanjem iz prethodne opštine Savski Most. Gradu Banjoj Luci pripadaju 24 zmijanska sela, Mrkonjić Gradu 13, Ribnik 8, a Oštroj Luci 2 sela. Dakle, sa 47 sela i navedena 4 centra Zmijanja obuhvata 51 naselje. Inicijativu za pisanje panorame zmijanskih pisci Košće i Stjedenici pokrenuo je saradnik i kolega, novinar i književnik Vidosav Ivico Đurđević, koji je često drugovao sa Đurom Damjanovićem, poznatim književnikom zmijanskog porijekla. Iz tog druženja rodila se ideja za nastanak ove knjige.